као нов еден специјал ве поздравуваме од Soul Kitchen, нашиот омилен ресторан во Скопје, и тука сме со еден одличен човек и добар пријател на шоуто, Неле Карајлич е тука. Да, и секако прв пат да се поздравуваме. Да се поздравиме ко људи. Така треба. Па нормално. Така треба. Неле требаше да снимаме претходно. Се случи немил настан како што е во животот, нели секогаш тоа, и моравме да пролонгираме ова твое доаѓање, бидејќи замина еден член на забранено пушење твој мој роđeni брат. Па ето, тоа е оно нешто што е трагично у svim našim životima, to da sve ima, nažalost, kraj. Da. Ali Drale, moj brat je iza sebe, hvala Bogu, ostavio dosta stvari i onih pisanih i onih snimljenih. I publika malo to zna, ali on je autor jednog od najvećih hitova zabranjenog pušenja, Djevojčica koji miriše kože. Ама и не само тој. I ne samo to, ima naravno i još pjesama u kojima je on radio i kao aranžer i kao kompozitor, ali eto, Djevojčice manje ili više svi poznaju. Sa druge strane, on je bio neki kohezioni faktor u zabranjenom pušenju. On je taj koji nas je zbližavao, držao nas na okupu i tu svoju snagu i ljubav prema svima nama je uvijek pokazivao i na kraju je i na sahranu u koja je bila baš onaj dan kad sam ja trebao da gostujem kod vas. Došlo sve njegove raje od Vardara pa do Triglava, čak i šire. I on je tu pokazao u suštini kakav je on bio čovjek. Jer kad dođe toliko svijeta sa svih strana, znači da je širio tu neku svoju ljubav koja je evo i nama davala krila. Точно. Знаеш што сакам да те прашам, бидејќи ти си прво човек со кој што цели генерации научиле што е да си духовит. Учеле од тебе како да си смешен. После тоа сега цели генерации учат да читаат, бидејќи со денешно време знаеш, све се на мобилен. Знаеш, и така да те ценам и ја и многу генерации како човек. И сакам, знаеш што да те прашам, без да звучи глупово или нешто, бидејќи си се соочувал со вакви тешки моменти на животот. Не ти е прв момент, знаеш, кога имаш некоја тешкотија. Како се враќаш назад? Знаеш, кој е тој мајндсет? Како треба да размислува човек во тешки моменти? Znaš kako, ja sam ovog puta sam se najteže vratio, jer meni su i roditelji umrli, i bio je rat i mnogi prijatelji su mi otišli i promijenio sam mjesto boravka, odlazio iz Sarajeva za Beograd i bombardovanje u Beogradu je bilo i mislim svašta nam se desilo. Stvarno čovjek više ne zna dokle će to da traje. Kad je kraj ovog filma. Ali ovo sa bratom je najteže palo zato što je on meni bio najbliži. Brat je mnogo bliži čak i od roditelja. Ono što sam ja pokušavao uvijek da u tim teškim momentima da radim, to je da nešto kreativno počnem da radim, da polako tu energiju koju tuga donosi u srcu, ajde pod znacima navoda, upotrebiš za nešto kao bajagi korisno. Ja sam napisao knjigu Fajront u Sarajevu tako što sam imao infarkt. I onda sam shvatio da poslije infarkta sad tu nevolju koja me je snašla moram da usmjerim na pravi način. Kao kod džudista. Iskoristiš tuđu energijata? Da mu vratiš udarac. A s druge strane, taj humor, smijeh na kome ste vi odrasli. Pozitivnost. I pozitivnost koja je bila neki moj osnovni imidž u staroj Jugoslaviji za vrijeme top liste nadrealista, je protkan kroz naše živote. Mi znamo svi da je humor ne možete da izbjegnete ni u najtužnijim momentima. Uvijek ima neka iskrenost. Zdravo je u takvim momentima da srce zaigra drugim tempom. Ali ja najviše volim, ako smo već i kod literature i kod muzike, najviše volim to kad se suze i smijeh pomiješaju. To je onda dobijemo nešto što je jako kvalitetno. Život teče dalje, neli? Rijetko su veliki ljudi koji su baš veliki u istoriji čovječanstva, koji nisu imali
malkice humora u sebi. Na primjer? Uvijek je, pa, Tebe koji ti je mislim, omiljen? Pa, Znaš, neko je evo tako- recimo Tesla. Dobro. Tesla je čovjek koji je, ljudi malo to znaju, ali sam ja istraživao njegov život jer sam napravio prije 2 godine predstavu o njemu povodom 160 godina njegovog rođenja. On je bio jako duhovit, samo što to ljudi ne znaju. On je recimo znao je, to je on napisao u svojim tim memoarima, nekih tih 80. godina kad je stigao u Ameriku, najpoznatiji Amerikanac je bio taj neki John Smith koji je skočio prvi s Brooklynskog mosta. Dobro. On bio celebrity to već. On je bio celebrity. A pošto nije bilo televizije ni interneta, tako je, samo pečat. onda je Tesla se zezao sa ljudima tako što uđe u kafanu i predstavi se kao John Smith. I svi ga kaže sve do jednog momenta kad su htjeli da ga prebiju, što su shvatili da ga... Ali onda je, kaže, pobjegao u 5. aveniju u svoju ovu, kako se zove, laboratoriju. Da, to se piknuo. I način na koji je on radio i na kojim je Tesla dolazio do svojih izuma, ima određenu vrstu, ajde nazvat ćemo duhovitosti, jer je on to vidio prije nego što on imao te fleševe. I ekscentričnost i... Ekscentričnost je karakteristična za rod odakle dolazi, to su Ličani. Oni su uvijek tvrdi, ozbiljni, odani, ali je i drže do sebe. Tak. Ali je on, evo recimo on je, dakle, posljednji čovjek za koga je neko mogao da pomisli da je bio duhovit, je bio Tesla. Njegov najbolji drug je bio Mark Twain. Znači Mark Twain, zamisli da si za Mark Twain i Tesla u kafana, čovjek. Pa, negdje tako je moja predstava i bazirana. Glavni junak te predstave u svojim snovima odlazi kod Tesle koji sjedi sa Markom Twainom i igraju karata. Pije bourbon nešto, kaj da znam. Da, pio je viski. Tesla je to zvao čarobna smeđa tečnost. Tu kad smo slični sa Tesla. Ako imamo išta zajedničko. Da. Zato ako se patime za alkohol, ne genijalno drugo. Da, ne o indukcioni motor, to nam ne treba. A ako bude zdravlja i veselja, onda ćemo i u Skopju prikazati našu predstavu. Da, to bi bilo dobro. FBI dosije Tesla koja bi iduće godine trebalo da igra u Beču. To bi bilo dobro. Pripremamo. A u Belgradu ište igra? Mi smo odigrali 3 puta u Novom Sadu, 2 puta u Beogradu. Dobro. I pošto je to spektakl, to se ne može igrati stalno. To se mora Super. cijela ta... Ajde, daj Bože, da go dočekаме тоа и во Скопје. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање.
Saša Kovačević. 6. април, ВИП Арена Борис Трајковски. Билети во продажба преку Купи карти за се, Цветјара Розеверо 2 и сите локални местани из Македонија. Прочитај повеќе. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Ги одбрав Golden Art, затоа што квалитетот и долготрајноста ми се најважни. Затоа што ми требаше дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Што ми требаше со најубавите нови кломпи кај Спасе додам ги упропасти. Вие сте тука, се извинувам. Денес го шириме речникот, време е да совладаме нов збор. Денеска зборот на денот е кафуне, што значи нежно поминување низ косата на вашиот љубовник, дечко, девојка, балдаска, мислам, никој не ве осудува кој да ви е љубовник. Е, така јас се чувствувам кога ќе отворам нова кутија чај, значи нежно поминувам со рацете низ кесичките, ги галкам, ги милувам, значи нема друг збор што би можел да опише што јас чувствувам освен кафуне. Сакам да кажам, без разлика од каде сме, некои чувства сите исто ги чувствуваме, а некои нешта сите исто ги сакаме. Како например, добра шолја чај. Добре, и добар чај. Добар. За Скопје те врзуваат убави работи, не само војска, ама и војска, бидејќи во војска служеше, во Скопје служеше војска. Да, на аеродром Петровец. На аеродром? Да. Што беше пешадија, што беше? Не, јас сам плавац, господин. Господин. Господин плавац. I bilo mi je ono teško, bilo je malo onako napeto jer je to bila ona prva godina kad su počeli problemi na Kosovu. Odiš vo vojska i si vikaš čekaj ovo da ne... Ja. Така? Ali je bilo i lijepo zato što je Skopje grad koji je volio vojsku. Nije se desilo da izađemo negdje u grad da popijemo piće, a da nam neko ne vikne turu ili da neko, ne znam, dođe da sjedne s nama, popriča. Djevojke lesno se fakja izgleda? Ne, to nije morao se mijenjati. Djevojke nisu tada volili uniformu. Ne? Ne, nisu. Barem ne u Skopju, ali kažu... Barem ne mene. Barem ne mene. Ali kažu mi ovo štip i ovo ostalo da je tu bilo ovo. Ali dobro, imali smo mi ovdje tajne naše, pa zamijenimo, obučimo civilku. Pa normalno. I tako. Bilo je lijepo, ali dobro, to je tek bio početak mog drugovanja sa Skopjem. Onda jedna od prvih svirki van Sarajeva zabranjenog pušenja bila je u Skopju isto. U Skopju. To je, ajde, pokušat ću da sjetim, recimo 82. Aha. I to smo autobusom išli iz Sarajeva. Pa to traje bubnjevite kako? Ne, cijeli bend, to je bilo neka
neka kao grad Sarajevo, gradu Skopju, pa su tu bili i pjesnici. Така. Цела трупа. Cijela trupa, 50 nas u autobusu. I naravno to od Sarajeva do Skopje u ona doba trajalo jedno čitavu vječnost put, ja mislim 80 sati. I izašli smo, samo su nas istoverili pred dvoranom. Mislim da je to bilo dom mladih. Dobro, da. I kao tonska proba. Pa mi ne znamo gdje se nalazimo. Ali bila jako dobra svirka. I poslije toga smo naravno glavni jataci zabranjenog pušenja su bili u Skopju. Najjača ekipa koja nas je očekivala, vodila nas po kafanama, Skari, Mari, Fržoli, Mastika, Cigarisi, Marlboro. Do te mjere da sam ja i u vojsci i prolazeći kroz taj turbulentni period odrastanja na točkovima i odrastanja na pozornici, dosta toga naučio o Makedoniji, naročito muziku, naravno. I negdje prije 2-3 godine ovi moji izdavači, Ars Lamina, knjige Fajront Sarajevo, su me odveli u jednu kafanu i bili su šokirani koliko ja znam tih makedonskih pjesama. Ja mislim da ni oni nisu znali. A tajna je bila u tome što je recimo kod nas u vojsci u onome na razglasu je uvijek svirala. Znači ujutru 4-5 uvijek svirala makedonska narodna muzika. I onda Su toga se budeš? Pa da, to je bilo najnormalnije. A onda sam ja istraživao te pjesme. Dobro, znači ti fatile uvo. 1762. Pa ti apla народните. Ja sam da. Pa da. Ja sam ozbiljno да ги фаќаш акордите, но ми не од амола изгледа. Lako je. Sa makedonskom muzikom lako je, sa harmonijom z***bani ritam. Tako da je ta tajna veza između Makedonije i mene onako dosta duboka. Супер. А се сеќаваш на поедини настапи? Пример, ако те прашам тој настап, може да се сетиш? Kako da ne? Razbio sam glavu, u Kale smo svirali. I što se sluči? Basista je, to mi se desilo 2 ili 3 puta. Prvi put u Beogradu, u Skrcu, 80, ne znam, 4. Drugi put negdje, ja mislim da je u Hrvatskoj bilo. I treći put u Kaleu. On je krenuo, on je svirao da bas, i ja sam krenuo na njega i kad ide pjesma Nedelja, kad je otišao Hase, on je potegao bas i opalio me ovdje i skroz mi raskrvario. Produživaš da sviriš? Da, niko nije to ni primijetio, to je samo sa strane, gitarista imao malo duži solo, sa strane, pošto to je već bilo pred kraj, recimo, 90. Ne, pred kraj te naše prve faze. 90. pa smo tad već imali i doktora sa sobom. Pošto su dovoljno profesionalni. Ne, pošto su znali koliko smo ludi. I to je bilo je samo tap. Čekaj, ovo je 3 pati vikаш ti se slučilo? Pa u 5-6 godina. 3 pati? Man. Pa ne li posle vtoriот pad vikaš ove, čovjek? To je bilo u Skopju, toga se sjećam. I sjećam se naravno tog prvog koncerta kao danas. To je recimo 2 godine nakon što je umro Tito. Dobro. I bio je iznad nas veliki naslov Tito, to sme site nije. Sam dobro rekao. Pa da, toa sme site nije. Toa sme site nije. Tito. I to je bilo kao nešto u to vrijeme kao glavna, kako se kaže, glavna parola u cijeloj Jugoslaviji. Така. A kaži, ko je prv loš koncert na koji što se sjećaš? Prv onaka zajeban, nekoj težok koncert. Da, pisao sam to u Fajrontu u Sarajevu kad smo kao klinci dobili tu mogućnost, ajde možemo slobodno reći čast, da sviramo kao predgrupa Bijelom dugmetu. Koji su tad bili najveći bend u bivšoj Jugi. I uopšte mi smo mislili sad kad mi izađemo i počnemo njima svima kako mi sviramo, potpuno smo zaboravili da ti kad izlaziš kao predgrupa nekom velikom bendu, da te publika mrzi, jer čeka da ti... Pa normalno, da, koji se ovi je? Ko su ovi, zovi Bebeka. Da. Zovi Bebeka. A plus što je to bilo ono vrijeme kada taj čitav ritual
nije poštovao predgrupe uopšte. Danas je to drugčije, danas je festival. Na velikim festivalima i na malim festivalima svaka grupa ima tretman bez obzira da li je headliner. I tonska proba se znaje koji što kada je. Na nama su vježbali. Super. Na nas su vježbali. I znam da je publika vrištala, psovala, bacala, gađala nas. I bio sam u depresiji. Pa normalno. Ja sam bio 4. gimnazije, bio sam u depresiji. I boga mi, ne znam ni šta me spaslo. Spaslo me to što je u tom momentu došao poziv za nadrealiste i onda sam konto, ajde, ako ne budem muzičar, bit ću zajebant na televiziji. Da. Ali to je baš očajan koncert bio. To je najgore što nam se desilo. Imali smo koncerata, na primjer, sjećam se, u jednom selu iznad Makarske, znači tamo negdje Vrgorac, ne, Vrgorac je grad. Imali smo 6 prodanih ulaznica. 6 karti? 6 karata. I 6 dojda? I upoznali smo se sa svih 6 ovih gledalaca. Bile su 4 djevojke i 2 frajera. Dobar razmer. I onda smo mi, odličan, to nam je odgovaralo. I odsvirali smo im od početka do kraja zvjerski koncert. Oni nisu mogli da vjeruju da smo toliko ludi. Pa znači on ima najunikatno iskustvo sa zabranjeno pušenje. Ja mislim da je to. I znam da smo mi bili u slačionici u fazonu, jebote šta da radimo i Mučen, naš gitarista, je rekao, ljudi, ako je došlo 6, došlo je 6. I mi sviramo pred 6. I to je bilo zaista jedno očaravajuće iskustvo. Poslije su nam otkrili tajnu. Dobro. 15 dana prije toga su neka 2 momka na motoru poginula u tom selu, a to su mjesta koja... Da. A ovaj menadžer koji nas je vodio, koji se uzgled budi rečeno prezivao Šešelj. Šešelj? Šešelj bi organiziraše turneja? Ali nije Vojislav. Nije Vojislav, nego drugi. On je, čak mislim da je Hrvat, koliko ja znam. Dobro. On nije znao taj detalj. Jer ta turneja nam je bila dosta dobra. Tu smo svirali te... Čekaj, kako se dogovarate, primjer, za karti se delat, prihodite od kartite, primjer? Ili se dogovaraš fiksno? Zavisi kako. Negdje, sad, to je bilo divlje doba. Mislim, tad su te varali i na fiksno i na procenat. Da, bravo. Tad je bilo kao šta su se dogovorili. Sve kako. Nemoj uopšte razmišljati. Ali je bila jedna pozitivna atmosfera u bendu. Mi smo prvo bili mladi, drugo jebalo nas se za lovu. Nama lova nije bila uopšte... Ja kad neko počne da svađa oko love, ja ga gledam kao idiota. Kasnije sam shvatio da to baš nije tako. I to je bilo tako vrijeme u kome ti kao ajde dogovoriš se ili napraviš neki deal. Ali vjeruj mi, ja znam, mi napunimo recimo Moraču u Crnoj Gori, znači u Podgorici, sala prima 6.000 ljudi, oni nama prijave 2.500 karata. I sad ja dođem tamo da se kao bojagi svađam. A dosadno mi, ja bi rađe otišao negdje na pivo, nego da se sad svađam za pare, ali jebi ga, ne možeš baš da ispadneš toliki magarac. I ja kažem... Da ti rekle 4, ajde, ama 2,5. Pa kažem ja njemu, pa kako prijatelju, kako 2,5, kad znamo i ti i ja koliko staje ovdje. Pa kaže, a vaše vas da bilo 2,5. Znači, kogod da dođe, on može da proda 2,5. Ne može više. Ali šteta je utoliko što je taj show biznis ulazio u jednu zreliju fazu i što ga je rat razbio. Jer je bilo tačno negdje već naše posljednje turneje su bile ozbiljno profesionalne sa sponzorima koji pokriju sve od hotela, klope, honorara, a onda oni još zarade, to je zadnja naša turneja, bili smo isto u Skopju tu, mislim da smo radili u Makedoniji još Skoplje i Bitolj i ne znam još nešto. Sigurno su morala biti 3 i to je bilo već toliko dobro organizovano da smo sami sebi počeli da ličimo na Rolling Stones. Da, sigaš. Ali je onda krenuo rat i onda se sve krenulo iz početka. Vidiš, znaš što je šteta? Izvini, moram da pohvalim Makedoniju. Da. Kad je počeo rat,
i kad su u Srbiji bile sankcije, Dobro. onda se pravili ti mali koncerti po Makedoniji. Okay. I tu je bila jedna sjajna ekipa organizatora koja je sve nas rokere iz Srbije stavljala da sviramo po tim mjestima Radoviš, Štip, Gevgelija, Kavadarci, gore, dole, lijevo, desno. I to su bili pristojni honorari, nisi mogao zaraditi. Dobro, da, ne je bogatstvo. U Cirihu, ali je neka stabilna i dobra svirka. Bila i dobra atmosfera u publici. Pa u Kavadarci viното je pojeftino nego Cirih. Nego Cirihu. Međutim, tad je u Jugoslaviji bile su sankcije i nije bilo robe. Dobro. I onda meni žena fino napravi spisak kad ja idem u Makedoniju. Kaj ideš u Makedoniju? Deterđent, ne znam šta je bilo, kafa, znači sve ono što je. Tako da je cijeli bend Zabranjeno pušenje tad više ličio na švercarsku. Na švercarsku ekipu. Gitarite nadvor, a u kufer drugo. Da, gitara se vozila ono gore. To je bio jedan onaj lijep period isto. Kad je čovjek mlad i kad je zanesen onim što radi, čak i ti kao teški periodi, iz te teške periode se sjećaš s nekom radošću i sa nekom šegom. Još sjećam se, to je ko danas, to je bila 93. recimo, 94. I to kad ideš u Makedoniju, to kao da gostuješ u Royal Albert Hallu. Što ti se sluči? Da. Ajke mi kažeš za to posle, nešto mi fala mene dokumentarci za... Знаеш, гледаме документарци, сме гледали милион за Sex Pistols, Rolling Stones, Aerosmith, you name it, а за балкански бендови нема толку многу или не иде толку многу во дубина, знаеш, за да тие што се прави фанови, знаеш, да има нешто да гледаат. Da, dvije su stvari tu vrlo bitne. Prvo, mi nismo imali tehničke mogućnosti da to radimo. Te bendove engleske i američke, njih je pratila industrija odmah. I odmah se znalo da koncerte Beatlesa, Stonesa, Sex Pistolsa odmah snimaš. Nemoguće. Sve snima. Jesi vidio? Jebote, na YouTube-u nema više nijedan. Ti shvatiš onda da je u stvari sve to bilo ozbiljno organizovano. A bili si vidiš neko, levek, a mi imamo snimak, pa zamisli da nije bilo snimka, to mi je neko od ovih iz Dugmeta pričao da su oni jedva uspjeli izvaditi taj snimak iz Hajdučke česme. Znači, fundamentalnu i ex-jugoslovensku događaj u istoriji jugoslovenskog roka je bilo gdje ta traka. To je prvi razlog, jer kad mene danas ljudi pitaju kao o pušenju, ja kažem nema, nije bilo kamera, nije bilo tehnike. Sad se na YouTube-u su se počeli pojavljivati audio snimci određenih naših koncerata iz 80-ih. Da, što je neko na kasetu i to zvuči fenomenalno. To je stvarno... Izašao je neki naš snimak iz Kulušića 84. koji je... Ja sam sam sebi rekao, ako smo mi ovo bili, onda su stvarno zjebani. Onda sam zaslužio da i u ovim godinama sviram. To je bio prvi razlog. A drugi razlog je bio što industrija sama po sebi, odnosno publika nije to toliko tražila. Rok u Jugoslaviji je bio nešto kao histerija je pa će proći. Znaš, niko nije znao, niko nije ni najveće zvijezde, Čola, Brena, Brega, nisu znali da će trajati 50 godina. Zamisli. I da je meni neko rekao da će meni moje pjesme 2018. 100.000 ljudi u Beogradu na Beer Festu pjevat sa mnom nedelja kad je otišao Hase, ja bih rekao da je lud, frajer. Ja sam mislio to će trajati 2 mjeseca. A zapadna industrija je bila spremna na to. Ti znaš, vlagaš u kuvanju, ti to je, kje te cedat dodeka ima. Dokle te ima. I sad imaš neke snimke Jimi Hendrixa, ni on ne zna jadnik da ih je snimao. Razumiješ? A mi ne možemo naći onaj naš prvi demo. Nema teorije jer je bila jedna kaseta. Se vikavte zabranjeno pušenje od početok? Pa ime je dala moja majka kada je ušla u kad je ušla u podrum gdje smo mi vježbali i gdje smo svi pušili. I ona je otvorila vrata i rekla ovdje mora biti zabranjeno pušenje. I mi smo skočili, eureka. To je zaista bilo jebote, kako ime. Jer tad je bilo, tad je punk bio u povoju i bilo je jako dobro da imaš nešto prljavo u imenu i da ti je
da ti je teško izgovorljivo za pušenje, ono 50 neki... Ako si načukan da se mašiš da teško, го kažeš. Da. A evo jedne anegdote, kad smo postali svjetski slavni, Така. kad smo se već zvali No Smoking Orkestra, onda nam je, kad negdje u nekom gradu sviramo, pa nam lokalci kažu da imaju neki naši zemljaci, hoće da uđu, da nas vide u backstage, Dobro. jedini kriterij bio da kažu zabranjeno pušenje na smoking na našem jeziku. Kako se vika bendov u stvari? I ne možeš da vjeruješ koliko se Švaba, Francuza... Se mača? Da, koji su se folirali da znaju, ali mi smo imali našeg glavnog ovoga organizatora koji je razumio srpski i koji je odmah čuo. Kako? Samo kaže, je li ovo no smoking, kako se kaže na srpsko-hrvatskom? Ovaj kaže, izvini, vi niste zemljaci. Ова ми ја спомна гаражава. Чекај, како се прави, вие колку години имаш тогаш? Тинеџер? Ovo, pa gimnazija. Гимназија. И сега како еден тинеџер со друштво нели се собере и сега ајде ќе правиме гаража за свирење, па нели треба изолација звучна, треба јајца, оние пакување од јајца да лепиш. Sve smo mi to se borili Како s се tim. сноѓаше, не знам, како? Izađem sa svojom djevojkom, sadašnjom suprugom u grad i onda kad završimo veče, Dobro. onda usput gledam ima li gdje ono od jaja. Tije. I kupim i nosim sa sobom. I si nosiš doma? Da. Onda smo provalili da je najlakše krast stiropor sa gradilišta. Тоа правевте? Свака Pa to част. nama treba 10 kvadrata, a oni imaju milion. Да. Нема ни да приметам. Oni imaju milion. Ali tu je najvažniji bio entuzijazam i ljubav. Jer to ako kad danas mene neko od klinaca pita kao šta da radim, da li ovo ili ovo, da li ovo ili ono, reku samo šta više voliš, šta više voliš to radi. Jer ako ti to ne voliš, teško da će to. I onaj koji pravi pare, Dobro. i on pravi pare zato što voli pare. Ako ti ne voliš pare, neće ti doći. Znaš, svi ovi Bill Gatesovi to, koji imaju milione, oni njih vole, jer da i ne vole, zvali bi se Tesla. Volili bi struju, a ne pare. Ти така ги воспитуваш децата? Pa, moja djeca su onako Više koliko rasla... godina ima? Više si se pozrasli ona je 20, Jana je 28, a Srđan je 21. Jana je veterinar i ona je, sa njom nisam imao nikakav problem jer ona je kao To je skroz djevojčica, drug svete, to je veterinar. u drugo imala je 2 ili 3 godine, rekla je ja hoću da liječim životinje. I još uvijek stoji čvrsto na tom stanovištu. Što od togaš? Da. Oni su imali, tu gdje smo stanovali u Beogradu, imala je jednu malu baštu koju smo dijelili sa još jednom porodicom koji su imali još 2-3 djevojčice i onda su tu stalno neke cuke, mace, ovo ono i onda je Zajčinja to. nešto. A sin igrao fudbal i sad je u Americi, zahvaljujući tom fudbalu, pošto je dobio stipendiju. Da, pa u Ameriku obično tako u koleđ. Ja sam mu rekao da mu pametnije bilo da kaže tim Amerikancima da mu pošalju tu lovu. A namjesto ova, da. Da ne ide gore, nego samo da mu dajte. Dajte vi meni lovu, ne Ja moram učem tu. Čekaj, a kaj igraše futbol? Vo Partizan? Ne, u Radu. Rad je tad bio imao je najbolju školu u to vrijeme kad je on počinio da igra. Dobro. I dosta ovih klinaca koji su sad postaju velika imena su prolazili kroz tu školu. Vo Rat igrali. Oni su malo stariji od njega, ovi što igraju sad polako za reprezentaciju Srbije, ali škola je bila jako dobra. I škola je, kako da kažem, izbacivala dobre igrače. Međutim, jel sreća, jel nesreća, to nikad nećemo naravno saznati. Taj fudbal je mnogo prljava stvar. I negdje sam ja, pa u smislu tretmana prema toj djeci koji igraju love. Do neka rasta, tako? Da, to je onako uvijek na ivici kriminala. Ne možeš drugčije. Treba da gi eksploatiraš za da gi... Sad jer sam ja bio godinu dana u upravnom odboru Partizana. Dobro. I vidio sam iznutra, naravno nije mogu da budem svjedok na suđenju, jer kad god se priča o parama, ja izađem sa sastanka. Da ne slučajno nešto čuo što ne treba. Koga prodajemo Škuletića, dobro, odo ja van, a vi ga prodajte.
Međutim, sam fudbal i sam biznis svjetski oko tog sporta je postavljen tako da moraš da izlaziš pa evo nema ni jedan od Platinija, Beckenbauera, Uli Henesa, koji nije procesuiran u svojim zemljama. Tako. Ама to je zašto ima mnogo pari. Pa previše. Mnogo pari ima. Previše. Pazi, mi imamo... Sve da kaže ima mnogo pari, ima kriminal. Ono što ja znam, što sam dobio napismeno da smo mi prodali igrača koji se zvao Škuletić za 5 miliona, recimo. Pazi, najbolji evropski košarkaš ne može dobiti toliko lovu. Koji igra... Ovdje je sitnica. A ovo je ništa. Ovo je kusur. Da, što te kapne. Strašno. I koliko беше godina dena samo? Pa godinu dana jer sam ja prso, ja sam shvatio... Dobro, ti tamo vleze so kejf, taka, so želva, ajde. Ne, mi došlo je do promjene u ovome klubu, mene su zvali, mene i Bjelogrlića Dragana. Taka. I mi smo ušli unutra, puna srca i rekli, ok, ajde, pravimo... Kako fan na Partizan. Da, i znamo, mi smo znali i put koji treba da se ide. Da. To je promjena statuta, adaptiranje statuta. To je statut iz 45. Ba, to je ono vrijeme... kako ustav na sad, ne se menja. I to je negdje trebalo da bude, međutim, nema šansi, jer to je, ne možeš ti da pokreneš taj mehanizam. A to je slično i sa država, Neli. Isto i država. Isto. Kje vlezeš u ministerstvo, je već te stava ministar za whatever. Jesi. Ali ja, pazi, ovo iskustvo što je sad ja imam, ja odmah mogu biti ministar, ne mogu financija, s tim sam loš, ali recimo neke ozbiljne vanjskih poslova ovako. A stranku da organizujem, pa treba mi mjesec dana. Gotovo. Pa znam sve, jer kroz fudbal ti naučiš gdje su ti skauti, ko je ovamo, guraš. Trenere imaš dole, ovdje imaš u Paraćinu trojicu, vamo imaš u Novom Sadu četvoricu, zoveš ih svaki dan. I koga kaže gotovo, dosta ja begam, dečki. Da, ali bilo je jedino lijepo to što je ta godina padao jubilej, mislim, jebem ga, 70 godina Partizana. Pa smo Bjelogrlić i ja napravili divnu ovu predstavu u Narodnom pozorištu povodom 70 godina. I to možete da vidite na YouTube-u ko voli Partizan. A i ko ne voli, jer je onako u suštini taj fudbal i Partizan, a naročito Crvena zvezda, još više je simbol nekog našeg prolaska kroz tu zemlju Jugoslaviju. I to je ono, jer i Zvezda i Partizan su osnovani 1945. I imali su kompletan taj put kad se fudbal dizao, kad se dizala zemlja, kad je entuzijazam, na kraju završila kao svjetski prvak. I onda taj raspad koji je se desio 1992. godine. I naravno, sad fudbal ne može izvući stari ni 4 bagera. Čak i Hrvati koji su drugi na svijetu, koji je fantastičan jedan rezultat, nemjerljiv. Išu izvezuvat, ko kompiri čoveče, futbaleri izvezuvat. Ali eto, čovjek koji stoji organizacijono iza toga je na potjernici. Taka, i svega je u Bosnu, taka? Mamića tamo mislu. To što kažu ovi moji Hrvati iz Zapadne Hercegovine, na slobodnoj je teritoriji. Na slobodna teritorija, da, baš tako. Tako da eto, čak i to je pokazatelj koliko bez određene vrste, ajde, neću reći kriminala, da ne bi nekog uvrijedio, ali poslova s one strane prljavi rabota, na kraju ne možeš doći do rezultata. Ne možeš sačuvati ovoga Modrića do 23. godine, ako nekog ne prevariš. A ako ga pustiš sa 17, to neće biti ono što je danas. Nema da je Modrić. Nema, neće biti. Така е. Završio bi ko... Ajde да те прашам за поубави работи. Спомна Ројал Алберт, кој стварно ти си еден од купа. Ја не знам од Балканов кој можел така да наступа во Ројал Алберт Хол кај што во Лондон. Кај што кој не бил сите Pa, otvorile su nam se karte. Kako dođe do toga? Kako dođe? Koji te kani? Koji se javuje? Ili ti pa se javuješ? Može li jas? Mi smo prvo njih odbili. Taka? Da, pošto nije bilo termina. 98. godine smo mi ušli u jednu fazu, zabranjeno pušenje ovo moje, je ušlo u fazu koketiranja sa nekim drugim zvukom. I onda nas je Kusturica sasvim slučajno zvao da uradimo jednu, odnosno 2 pjesme za film Crna mačka, bijeli mačo.
Ženi nam se vukot. Jeste, odnosno Bubamara, to prevedeno na ciganski jezik. Така. I to je strašno dobro odjeknulo prvo kod nas u studiju, jer smo mi otkrili sa tim nekim patentima poput, ne znam, sviranja basa i tube, isti ton, pa ne znam, uzimanje kola srpskog u taj punk ritam, pa gitara koja može da svira ciganski, ali da malo distorzije. Ma i onaj funk, Mi smo tu shvatili da smo postigli nešto, stvorili nešto jako svježe. Stvarno unikatno više to. Apsolutno. I onda je, zahvaljujući našim prvim promoterima u Italiji, onda smo prvo napravili 3-4 stidljiva koncerta u Reggio Emiliji, to je centralni dio Italije. I to je bilo nenormalno. I poslije toga, još naravno usput, da ne bi sve bilo onako bajkovito, usput je bilo bombardovanje NATO. Tako da ne možeš baš da ideš normalnim putem, mora biti neko sranje. I poslije toga smo krenuli prvo u 2-3 velike turneje, talijanska i jedna francuska, i u Francuskoj smo prošli najveći ispit. Dobro. To je bio decembar 1999. godine kad smo svirali na tom festivalu koji se zove Transmuzikal. Svirali smo sa Nusrat Fatah Ali Khanom, ne znam da li znaš što je ozbiljan pakistanski muzičar, i grupom Public Enemy. I Public Enemy, opa, Chuck D. Pravi, Chuck D. I na tom koncertu smo kupili sve te promotere po Francuskoj i šire, i onda nas više nije niko mogao zaustaviti. Onda smo stvarno išli, gradilo se i mi smo uspjeli da od toga napravimo stabilan, ozbiljan, ekonomski isplativ bend. I Bregović. Ti bendот, da rečеме, зашо се секираш ти? Што ти е тебе грижа? Или ништо? Промотерите бркаат цела работа твоја само да дојдеш да освириш и крај? Pa kako kada, ali dogovoriti se s njima, to je dizanje tegova. To da ti dobiješ. Procenti, čuda. Da, i ta borba sa Englezima je bila uvijek. Koji se najdobri pregovarači? Pa najlakše mi je sa Francuzima. Najlesno? A najteško? A najteže su ovi Englezi, oni su jer oni te gledaju kao niži oblik života. Znaš, ne možeš ti sad. Ona meni kaže, jebi ga, kao pa ti si tu, ali ti ćeš svirat gdje je svirao David Bowie, gdje je svirao... I ti treba radi to... Pa ja kažem, ga, ali ja imam neku vrijednost. Ja znam da je kolega Bowie... A ako ne da platam. I tako da sam ja čak i neke festivale, to mi je poslije bilo krivo, moram ti priznati. Ima onaj čuveni Vomad, se zove festival. Koji je to, njih sam i hladno od njima sam bio jel to, aha, koja je to cijena? I rekao, jel vi to kao mislite da je to naša cijena ili počinje lijepo cjenkanje? On ne, kao mi mislimo da je vaša cijena. Rekao, nek vam dođe sad neko drugi za tu cijenu. Poslije mi je bilo krivo zato što me je opalio infarkt, pa nikad nisam vidio Vomad. Ali ću vidjeti. Sigurno dolazi neko novo vrijeme. Sigurno, 100%. I međutim, taj čitav period sa Emirom i sa No Smoking orkestrom je bez ikakve sumnje najuzbudljiviji period u mom životu. Jer to su zviždali kontinenti. Tu razliku gledanja na našu muziku vani i kod nas, mi smo odmah shvatili poslije prve godine. Jer vani su oni u nama vidjeli pakleni ritam, neku vrstu slobode na pozornici koja ima sjajan moving, energiju i svirku. I njih ne interesuje tekst toliko, njima je pjevač glavni instrument, a ne... Sve emocija, sve iskustvo. Ja, sve, da, ne mora. Jer meni je prvo bilo oni pjevaju, a nemaju pojma o čemu pjevaju. Onda sam se sjetio da ja pjevam Rolling Stones, ne znam o čemu pjeva. I Can't Get No Satisfaction, ja kad sam tu stvar čuo, nisam ja znao šta znači Satisfaction. Skaramuš, ja Freddie Mercury, što zbori ovaj? Ma nima fekalnoka show. Ali prvi kontakt sa Latinskom Amerikom jest bio strašno uzbudljiv. I evo te, ne možeš da vjeruješ koji je to temperament. I koliko oni, sa koliko oni
sile uđu u koncert. I hvala Bogu, mi smo tih par koncerata snimili u Santiago de Chileu, mislim u Caracasu i u Buenos Airesu. I u Buenos Airesu smo izdali DVD i ima ga na onome, na YouTube-u. Tako da kad sjedim negdje danas i kad neko kaže, dobro, a kako je to izgledalo, ja samo dg. Evo sad vidi. I to onda kad vidi, onda vidi o čemu se tu radi. Aj, to je tako izgleda, ali kako da ostaneš normalan? Pa mene je srce opalilo, znači... Znači ima cena, ima cena neka čoveč. Apsolutno. Znaš kako, pazi, Bregović je negdje rekao sjajno da su muzičari na turneji u stanju dobro raspoloženih idiota. Sad, problem je sa mnom što ili nisam htio da budem idiot ili u jednom periodu nisam bio dobro raspoložen. Ali meni se desilo da bukvalno između dvije turneje, znači vratio sam se iz Portugala i trebalo je u petak, trebalo je u utorak da letimo za Moskvu i tamo da radimo Kaliningrad. Ja za 3-4 dana. Mene u nedelju presjeklo i ovaj odozgo je rekao ne može više. I dobro, što ti se slučilo? Sediš pa doma? To je neka... Ne. Otišao sam u Mladen, ja imam malu kuću na Kosmaju i tu provodim svako slobodno vrijeme jer je priroda. Znači kao vikendica? Kao vikendica. I ako preskočimo ono da sam mnogo pušio, mnogo pio i mnogo to, mogu ti reći nisam uopšte primijetio da mi se nešto dešava. Sišao sam dole u Mladenovac da kupim nekog roštilja, pošto su mi djeca najavila da će doći. Da. I onda me stislo i u knjizi sam Fajron tu Sarajevu jako dobro opisao to, s obzirom da su me sva moja raja poslije toga kritikovali, da sam toliko precizno opisao da oni dok su čitali osjetili su tu bol. Evo ga, stiže infarkt. Imao sam sreću jer očigledno je to kratko trajalo. Nažalost, moj brat nije. On je imao malte ne isti slučaj, a manje je zaslužio. Više sam ja zaslužio da dobijem crveni nego on. Ali nema pravila. Ali nema pravila. Nema pravila. Ovaj gore je sudija po svojim pravilima. Ne znamo kad je offside. A ne znamo kad je korner. I to je potpuno promijenilo moj život. Taj dan... Vo sekoj aspekt onaka? Da. Pa, na primjer, ali to preporučujem svakome ko se interesuje za zdrav život. Na primjer, mjesec dana uopšte nisam otvarao kompjuter. Znači, telefon je bio skroz sklonjen. I uopšte nisam imao... I to me se vrati na korenite. Da. I to toliko čovjeka opusti. I onda sam poslije skonto da je fantastična stvar to što Jevreji imaju da jedan dan u sedmici ne pali ništa. Tako je. I oni to imaju šabat. Sabat, I to je fantastična stvar. A ništa ne te košta? Ništa. Ništa nema da izgubiš ti. Moraš imati onu neku ringlu stalno uključenu u kojoj može da se kuva voda ako hoćeš čaj, kafu ili nešto. Dobro. Jer ništa ne smiješ da upališ, olovku ne smiješ da upališ. Da, ništa do te mjere. Ja znam kad smo svirali u Tel Avivu, da smo bili u hotelu u kome se poštovao šabat, koji ima recimo 45 spratova i na svakom, pošto niko ne smije da pricne lift, lift sam ide, pa stane na prvom, pa stane na drugom, pa do tvog 45. podludiš. Znači ti sediš na 45. nego vikaš liftom? Ne možeš, nema, jer je namješten da on ide gore. Ali je dobro, to je meni potpuno... A koga osjeti da dobro je onaka sam full recovered čovjek, fully recovered, koga osjeti... Dakle, nisam nastupao 7 godina i ljetos, odnosno proljetos, u Beogradu ima taj veliki festival Beer Fest, to je jedan od najvećih festivala u Evropi danas. To je negdje oko 5 dana po 100.000 ljudi. Tako je. I oni su me zvali, ajde sviraj i ja sam bio u fazonu kao šta ću sad ja. I onda se me napala kćerka moja koja je rekla tata pa svi koji mene pitaju za tebe kažu da su odrasli uz tvoju muziku. I ti si kaže dužan, ona meni,
čerka meni, ti si, kaže, dužan da izađeš da njima pokažeš kako to izgleda i uživo. Jer ti ljudi zaista nisu, te silne generacije koje danas imaju 35 godina, oni mene nisu mogli vidjeti uživo da pjevam zabranjeno pušenje, jer sam ja prestao da sviram zabranjeno pušenje prije nego što se oni rodili, mislim. Jer sam ja prešao bio u no smoking taj neki period. Tako je. I onda su me ovi iz Beer Festa, oni su rekli, evo, sve moguće uslove ti dajemo, šta hoćeš, koliko god hoćeš ljudi zovi, napravi spektakli. Samo pari ne baj. Sad samo ne daj pare. I pa nisam ja više iz početka karijere. To je moglo ranije. Sad više nema. I moram ti priznat, 2 sata je trajao koncert. Dino Rađa mi je bio specijalni gost, to je bilo veliko iznenađenje. Bravo. Pošto Raja ne znaju da smo nas dvojica prijatelji. I to je jedno prijateljstvo koje je ispečeno na jedan poseban način. Tad sam vidio da sam stvarno 100% jak i da ja ovo mogu, da tih 100.000 ljudi bude kako da kažem, da ja budem dio njih, a oni budu dio mene. Luda работа. To je baš bilo nezamenljivo, ne li? Mislim, moment od koga si... Vidi, ja sam te silne umjetnosti probavao i ne znam, bio sam i glumac na filmu i glumac na televiziji i pisao sam knjige i pravio sam, jedino slikar, ne znam. Ali nema većeg uzbuđenja od izlaska na scenu. To je a nema težeg posla od glumca. Glumac u pozorištu, ja sam igrao glavnu ulogu u ovoj predstavi Tesla. Tako. Ja sam rekao, ljudi, ako vi za ovo dobijate samo 200 eura, ja vam se divim. Tako da svakom glumcu ja skidam kapu, pozorišnom. Da, ne zborimo za filmovi. Film je malo nema drugčije, tamo još ona seči, i to je. Ali ovo izaći na stage je nemjerljivo iskustvo. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Значи беше Ројал Алберт Хол, па голема пауза, па Златна бубамара. Tačno, to je moj drug Ranko je zapamtio. Така, се врати таму, па после беше... Pa poslije ćemo napraviti da tu bude trebalo. Jeste, jer mene kad su zvali za bubamaru, prvo bilo mi je drago da idem u Skopje. To znači skari, mari, fržoli, te kupija samo sa toa, pa se sve drugo... Mastika. A onda mi je Ranko rekao, ali kao bilo bi dobro da odsviraš jednu pjesmu. Ja rekao, jebi ga, ja sam okačio mikrofon. Da. Ajde, molim te, ajde. I onda sam mu rekao, dobro, samo da znaš, ovo je poslije Royal Albert Halla prvo. Nele, super, hvala ti mnogo. Hvala vama. Имаме полно. Нормално не го пуштаме без поклони, значи ово имаш чаеви Good Nature. Јел овај од нас? Имаш све. Побарај. Ова ти е за добра ног, за добро утро, имаш се таму. Хвала. Ова се витаминка, пријателите ги знаеш. Мајка jednog mog druga koja pravi čajeve iz Bosne, koja pravi čajeve za spavanje, ona smiješa neke metvice. Dobro. Ona to zove čaj haj zdravo. Haj zdravo! Da, pa eto, popiješ ga i haj zdravo. To ti je, slično. Ovo je haj zdravo. Haj zdravo čaj. Baš така. И Viva Premium имаш тука, ќе ти ги однесеме после тоа до ауто да си ги имаш. Хвала. Царе, фала ти многу. Хвала вама. Ни направи супер емисија. Немојте ме заборавите, за следеќи пут ме зовите. Никако. Неле Карајлич беше тоа, фала ви што не гледавте, се гледаме ние следна недела во 1 на 1 стандардно у студио.